Dobar dan svima. Dobrodošli u podcast Osnivači i nasljednici, priče o obiteljskim biznisima. Današnji moj gost je Kristijan Malek, druga generacija obiteljske tvrtke Princ d.o.o. Kristijane, dobrodošao. Hvala. Evo, za početak recite nam čime se bavi obiteljska tvrtka Princ i ono što možda ne možemo pročitati na web stranicama i u člancima, recite nam nešto o firmi. Firma Princ je obiteljska firma. Moji roditelji su je osnovali prije 35 godina i dosta se ponosimo tom brojkom. Naravno, firma je u tom periodu mijenjala nekakve smjerove. Zadnjih 25 godina firma je u kartičarstvu, dakle bavimo se proizvodnjom PVC kartica. Naravno, uz te kartice tu su nekakvi card mailinzi, direktni mailinzi, dakle sve ono što kada se neko želi obratiti kupcu i poslat na kućnu adresu nešto fizički, to je sve mi to proizvodimo. Jel? Isto tako, zadnjih pa evo već 8 godina firma je krenula malo u tehnološkom smjeru, pa se bavimo i RFID tehnologijom visokih frekvencija. Znači, nudimo na tržištu rješenja za optimizaciju i automatizaciju procesa. Da li je to u nekakvom fashion retailu, FMCG-u, prehrambenoj industriji, autoindustriji, dakle za sve njih mi možemo ponuditi rješenje gdje bi oni automatizirali svoje procese. Evo, ukratko. I što ne možemo pročitati o Princu? Dajte nam neku izjavu, što ne znamo, što ne piše, da bi izdvojili. Da, pa mislim, naravno ne piše, uvijek skrivamo nekako s kim mi to sve radimo, a ima stvarno velikih nekih kompanija, čak i o nekima ne smijem niti pričati, jer imamo nekakve ugovore o povjerljivosti podataka, tako da, ali da, uglavnom mi nekako najviše, mi smo to u nekakvoj niši i volimo uvijek ići prema velikima, jer zapravo taj veliki kad u nekakav val ovoga krene, onda ti veliki nose cijelu priču, ne? Tako da, ali evo, mislim da sam dovoljno rekao, ne smijem više. Ne, super. Kako ste obiteljska firma? Čujem i po drugim pričama obiteljskih firmi da dosta rano sinovi i kćeri na neki način ulaze u firmu. Sad imate brata. Kako ste vi? Kada je prvi put bilo, evo, firma je 35 godina, da. Koji je to prvi kontakt bio sa firmom? Da, I za vas i za brata? Da, mislim, imam i sestru mlađu, ali dobro, pa ne znam, ja volim reći da zapravo sam ja u firmi od rođenja, jer taj nekako u obiteljskom biznisu posao se uvijek doma donosi. Ja sam uvijek volio slušati doma roditelje u tim nekakvim raspravama, razgovorima. Obično je tata dolazio nešto kasnije s posla doma i uvijek je sa mamom komentirao, prepričavao šta se dogodilo, šta su napravili, kako su napravili. Tako da zapravo sam uključen od malih nogu u sve to. Ali zapravo moj neki početak u firmi je bio, ja mislim, tamo kraj 7. razreda osnovne škole, gdje sam naravno htio ići na more sa dečkima prvi put u životu sam. Pa su mi rekli možeš, ali ajmo prvo raditi malo, jel? Tako da tad je to zapravo počelo. Od tad svako ljeto, svaku zimu, sve praznike smo brat i ja radili u firmi. To je više bilo, ja bih rekao u početku, nekakva odgojna mjera da malo steknemo da shvatimo šta to znači raditi i da upoznamo naravno i procese u firmi, jer jednog dana ćemo doći na mjesto da moramo nešto preuzeti. A zapravo zaposlio sam se odmah nakon faksa kad sam završio faks. Poslije sam onda i MBA zapravo upisao, ali sam već i radio, jel? Tako da, evo, to je... Kad je bila ta prva, kad vam je sinulo da bi mogli preuzeti ili da bi htjeli? Je li bilo nekako razgovora s roditeljima o tome?
ili se nekako to podrazumijevalo? Kako je to išlo kod vas? Pa mislim, sigurno da su roditelji to htjeli. Sigurno da su oni to htjeli, ali nikad nisu forsirali da mi to moramo. Naravno, naš je izbor bio. Što se mene osobno tiče, ja sam od uvijek znao da ja to želim. Ja sam zapravo cijeli život nekako bio u nekom sportu i onako u nekom trenutku kad je trebalo upisati sad i nekakav fakultet ili nešto, su možda roditelji očekivali da bi mogao i u tom smjeru ići. Međutim, nije me uopće to zanimalo, nego me zanimalo da idem na fakultet koji će mi kasnije pomoći da preuzem firmu i da radim to što firma radi u tom trenutku, sada nešto drugo, ovisno kakva je situacija. Tako da nije bilo nikakav pritisak, ali su rekli roditelji možeš tu, možeš probat, biraj, tako da nije... Sve je bilo nekako normalan slijed događanja. Tijek, da. Sad, ova isto tema je vezano za neplanirano nasljeđivanje. Naravno, niko ne može vidjeti budućnost što će se dogoditi, pa nas malo provedite kroz to što se u stvari dogodilo i kako je utjecalo na cijelu obitelj. Da, pa evo, nažalost je kad je to bilo, ja ne znam, 2015. godine dijagnosticiran je bio karcinom mom ocu i... Vi ste tad bili na faksu? Tad sam bio na faksu, ili nisam više, ja mislim više bio. Uglavnom, evo, znali smo za tu bolest, znali smo da to sad, imali smo nekakvu novu borbu, novi moment u obitelji. I ne znam, jednostavno je to, mi smo nekako saživjeli se sa tom borbom. On je karakterno bio veliki borac, tako da nije, a i naravno zaštitnik veliki, pa nije htio na nas prenositi nekakvu sad strah, nervozu ili da bi mi trebali početi paničariti. To je nekako išlo i možda nekakve nepune 2 godine nakon toga je on preminuo. Do tog nekog zadnjeg dana smo mi i dalje nekako vjerovali da će se nešto dogoditi, ali evo, nije, mislim, mogli smo, znali smo zapravo da nema tu sad popravka nekakvog, jel? Tako da, evo, da, 2017. Znači sad je već to 8 godina da je od kad je preminuo. Ja sam tad imao 27-28 godina. Ništa, i sad evo, preko noći moraš odrasti i idemo u borbu, tako da... Točno, znači prvo gubitak je emotivan udarac i s tim se čovjek normalno treba nositi, a s druge strane tu je firma, tu su zaposleni. Kako su u stvari bili ti prvi dani vama i emotivno, a i poslovno? Pa mislim, emotivno, osobno je bilo jako teško, naravno, ali nekako ne smiješ to pokazati ljudima. To je bilo onako dosta teško sakriti u nekim trenucima. Mislim, i ti ljudi tamo su jako dugo kod nas zaposleni, tako da i njima to bio šok i za njih jako emotivno. Ne znam, mi smo jednostavno nastavili sve raditi kako je bilo do sad, posloženo kako je bilo, nismo ništa mijenjali. Čak smo, ja sam rekao bio bratu da moramo obići sve najveće naše nekakve kupce po cijeloj regiji. Mi smo tako napravili jednu turu po cijeloj regiji i obišli smo ih sve. Naravno, htjeli smo im dati do znanja da je sve kao što je bilo i prije, možda čak da može biti bolje, da se ne brinu što se posla tiče, da sve ostaje kako je bilo. Tako da, evo, to je bilo što se toga tiče. Kažem, mi unutar firme smo nekako sve htjeli zajedno prolaziti, donositi odluke. Naravno, mislim, jedno je kad ti znaš o poslu nešto, razgovaraš, a drugo je kad sad ti dobiš nekakvu odgovornost, jel? Tako da malo se promijene neke stvari, jel? I tako da, evo. A recite mi, prije nego što se to sve dogodilo, jeste pričali o ocu, o mogućim scenarijima, troje vas je, majka je tu isto, ko na koji način preuzima? Nismo i to mi je žao. Sad mi je to žao.
Nismo, pa evo, kažem... Čovjek se nada, naravno, najboljem. Da, čovjek se nada i boriš se do kraja i uopće ne razmišljaš, nije ti ni bitno sve ovo drugo, jel? Tako da, nismo to... Ja sam siguran da je on u svojoj glavi razmišljao o tome, ali jednostavno nije htio... jednostavno, sjećam se u jednom trenutku, bili smo u bolnici kod njega i nešto smo bili oko posla razgovarali i on je samo u jednom trenutku komentirao, ma bit će posla uvijek. Kao u tom smislu, ne brinem se, bit će posla. Jel? Tako da, znam da je razmišljao o tome, ali nije htio nama raditi pritisak za te stvari. Tako da, nismo se pripremali za to. A kad ste, brati, vi obišli najveće kupce, kako ste se onda u tim prvim danima ili u mjesecima nekako podijelili i gdje je sestra isto u tome svemu? Pa sestra je nešto mlađa, tako da je ona tad još bila na fakultetu, jer nije bila uključena u firmu. Nije ni dan danas, ona je neki svoj put odabrala. Ali nismo se nešto dijelili, nego smo jednostavno sve ajmo zajedno probat donijeti odluku, idemo razgovarati, o svemu smo pričali sa našim naravno i zaposlenicima, pogotovo ovima koji su bili dosta operativno uključeni u sve, tako da nismo se sad išli nešto dijeliti u početku. Nego, kažem, evo, pa mislim, mi smo u prvih ne znam koliko, možda čak i godinu dana ostali u našem uredu u kojem smo bili dok je tata bio živ. Znači, nismo uopće ulazili sad idemo mi u direktorski ured nekakav, ne, nego smo ostali tamo da sve bude kako je bilo i dok se ne prilagodimo i priviknemo i čak je jedan bio rekao tad čovjek koji je baš na sprovodu bio i kaže kad ne znaš šta bi napravio, samo se sjeti i razmisli šta bi tata napravio u tom trenutku. I kaže za početak ti je to najbolje jer nemoj previše odmicati. Radi onako kako je posloženo pa ćeš malo po malo doći do nekakvog rješenja. Jel? Tako da. Prije nego što se to sve dogodilo, jeste imali odgovornosti u firmi? Jeste već na nekoj poziciji bili, neke projekte imali? Pa mislim... Kak bi rekao, moj otac je bio onak dosta menadžer starog kova, jel, i dosta onako sve mora imati pod kontrolom, tako da on je sve to vodio. Naravno imali smo ljude koji su bili direktori operacija, pa su i oni taj dio vodili, međutim mi smo tu bili uključeni naravno šta god je, gdje smo trebali uskočiti u bilo koji projekt, u bilo kojoj ulozi, jel, jer jednostavno nismo imali sad si ti zadužen samo za ovo i radit ćeš svoj dio. Ne, tu si na raspolaganju si i radiš šta trebaš raditi. Jel? Ali ima još jedna stvar možda šta se ne zna. Mi smo morali u jednom trenutku radi prirode posla otvoriti još jednu firmu u Srbiji zbog jednog velikog partnera tamo s kojim smo radili. I mene tata postavio na direktorsku funkciju sa 24 godine tamo. Jel? Tako da, naravno, sve sam ja to uz njega radio, ali opet ti moraš potpisivati, moraš plaćati, odgovoran si za sve. Tako da tu mi je već isto ta odgovornost malo bila onako, neću reći teret, ali razmišljao sam dosta o tim stvarima. Jel? Tako da, zapravo, na kraju kad malo to sve sagledam iz neke druge perspektive, mi smo zapravo bili spremni za preuzimanje toga. Imali smo osnove, jako dobre temelje. Sad se sami moramo naučiti, jel? Tako da nije mi neko mogao, i da je on živ, neće mi on govoriti sad ti napravi to tako, ne, sam se moraš naučiti da... Znači, pustio vas je da sami u savjete, da, je. A kad se u stvari to sve dogodilo, ovo što je isto zanimljivo, što ste rekli, ostavili ste svoj ured, kako su zaposlenici koji su dugo s vama i dugo gradili firmu s vašim ocem, je li bilo otpora? Je li trebalo proći određeno vrijeme da se naviknu jedni na druge? Je, mislim, otpora. Nije bilo otpora, ali... osjetiš nešto, sad si ti tu kao mladi nešto došao, ali mislim, niko to ne može shvatiti, niti ne očekuješ da neko to shvati, ali ti imaš užasno jedan
čudan pritisak imaš, jel? Ti si sad, mislim, ja znam te ljude od kad sam dijete bio. Sad ti odjednom njima moraš postati nekakav nadređeni, neki direktor, a postao si preko noći, nije te niko, kako bi rekao, dao ti tu funkciju, uveo te u to, jel, nego sad odjednom. Ne? A opet ti moraš biti autoritet, opet moraš biti i zavikat kad treba, jel, i možda i reći nešto što niko drugi ne bi htio reći, ali ti moraš to reći, jel, tako da bilo je tu onako pogleda čudnih, bilo je i nekakvih čak i svađa i mislim riješili smo mi to na kraju. Bilo je čak situacija gdje mi nismo znali šta je naš otac dogovorio s nekim od zaposlenika. Nikako to ne možeš znati, jer nije to bilo na papiru. Sve što su se oni dogovarali su se usmeno. Tako da tu je onda znalo eskalirati, bilo je dolazilo do raznih situacija, ali na kraju popeglaš to sve i... Vidimo u stvari kroz priču da ste ipak možda neke stvari htjeli promijeniti. Rekli ste, otac je to vodio na svoj način. Nakon toga, nakon što ste preuzeli vi i brat je isto u firmi, što ste promijenili? Što su vam bili neki prvi projekti, zadaci? Kako ste nakon toga krenuli? Pa mislim, ono što je, ja ne znam jel kod većine, ali vjerujem da je kod dosta obiteljskih firmi, nema tu sad da idemo mi napisati neki sad plan na papir pa ćemo mi sad staviti kako se to radi. Ne, tu se radi, ide se u novi projekt, ide se u novi posao, krene se, kasnije se onda piše ako se treba nešto pisati na papir. Ne. Mi to ništa nismo imali. Ja nisam znao zašto je nešto tako kako je. Jednostavno ti znaš sve o tome, ali ti ne znaš zbog čega je postavljeno na ovaj način, zbog čega je postavljeno na onaj način. Puno otkrivanja. Tako je. Mislim da je naravno svako sebi nekako, pogotovo u manjim firmama, prilagođava tu poslovanje prema sebi onako kako misli da bi trebalo biti. Jel? Mi smo nastavili raditi onako kako je postavljeno i u jednom trenutku, puno situacija je bilo i sam se ja pitao, a zašto je to tako? Zašto ne bi okrenuli? Ja znam da je to dobro, ali možda da probamo nešto drugačije, možda da idu tehnologije, sve ide, nekako tržište se, živo je, kreće se, jel? Znači ne možemo ostati tamo gdje je, zato što je to tako nekako bilo postavljeno, jel? Tako da radili smo mi tu dosta nekakvih prilagodbi, okretali smo priču, uvodili smo nekakve dodatne nove alate, čak evo i započeo sam, ali ne mogu sve to tražiti ovoga od ljudi da stalno pišu jedan dokument, baš to. Volio bi imati taj jedan dokument i radim na njemu di kad god da dođe neko novi ili neko je stariji otišao, treba ga neko zamijeniti, sve evo to ti je ko nekakav katalog, nešto, ti ga prolistaj i pogledaj točno šta trebaš raditi. Naravno, nećeš ići u detalje, ali da znaš o čemu se radi. Da se minimiziraju puno sastanaka, mailova, dopisivanja. A u ovom cijelom procesu, pogotovo evo kad možda niste imali procese koje ste možda vi htjeli, napisane, ko vam je bio tu, koja je bila najveća pomoć, podrška? Pa puno sam se oslanjao na mamu, ona je koliko god nije operativno bila uključena u procese, ima naravno jedan svoj dio koji ona vodi, ali ona jako puno toga zna i zna puno detalja i puno sam puta nju zapravo pitao neke stvari šta i kako, odnosno zašto smo nešto radili tako. Jel? Sad, naravno, ona mi je mogla odgovoriti ili mi nije mogla, prisjetila se. Naravno da neke stvari smo onda, ajmo reći, komentirali zajedno da vidimo jel možemo možda nešto promijeniti, nešto drugačije. Sad, ono što ja dosta se znam ljutit na nju kad kaže mi smo to tako nekad nešto radili. Jesmo nekad nešto, ali sad možda više nije to tako i to se treba mijenjati. Jel? Mislim, zbog takvih razmišljanja nekakvih voditelja kompanija, mi smo to tako nekad, kompanije dolaze u probleme. Jel? Znači, stalno se moraš prilagođavati, stalno moraš mijenjati. Jednostavno je tako. Jel? Tako da.
I sad recite mi u ovih 8 godina, evo, na toj ste poziciji i na odgovornosti, u čem ste najponosniji? Što je to što ste uveli, doveli, promijenili da... Pa mislim, ponosan sam na to što smo prije svega mi ostali zajedno, i brat i mama i ja, tu smo gdje jesmo, vodimo to nekako, ok, odgovornosti su se kroz vrijeme promijenile, dodijelile, nisu se ni dodijelile, ali zapravo nekako prirodnim putem je odgovornost došla do onog do kojeg treba doći. Ne znam, kažem, ponosan sam što mislim, temelji su ostali ti koji su bili fenomenalni su i na tim temeljima gradimo dalje priču, radimo i sve te neke nove stvari koje radimo na način da razmišljamo dugoročno, da nismo otišli, mogli smo, puno puta su nas navodili na nekakve druge u krive neke ulice gdje smo mogli zapeti i ne izaći iz njih, ali evo nismo nikad skrenuli krivo, nego jednostavno idemo tim nekim putem gdje znamo da ništa ne pada s neba. Treba puno odricanja i puno rada da bi se nešto postiglo, pogotovo ako radiš nešto novo. I to je nešto što smo od uvijek bili zapravo takva firma. Neću reći da smo išli uvijek težim putem, ali nikad nije bilo to lako ćemo. Ne? Evo, sad ćemo. Ništa nije bilo lako, pa tako ni sad i kažem, evo, nekako sam na tu borbu ponosan jer je, čini mi se, zdrava. Onako kako treba biti. Ne? Jeste kroz, što ste rekli, najponosniji što ste svi ostali zajedno bez velikih konflikata, svađama, kako u svakom obiteljskom biznisu to postoji. Ali u stvari, što je vama bilo u tom dijelu najizazovnije? Vama osobno, pa možda i kad ste pričali s bratom, s mamom, da. Što vam je u tom procesu? Pa, mislim, meni osobno je stvarno to nije lako podijeliti u obitelji nešto ko je za šta odgovoran, ko šta treba, kako treba, zašto taj neko možda nije više ili manje, ili taj dio je dosta zahtjevan. S druge strane, to je teško, ali jednostavno posao je posao, obitelj je obitelj. Kad smo u firmi, onda smo svi tu nekako u smislu ravnopravni i radimo za dobrobit firme. Ne samo za sebe, nego i za te imaš odgovornost ljudi. Moraš i za ljude raditi, jel? Za sve, ajmo reći, cijelu zajednicu. Jel? Tako da to je nekako dosta teško postaviti, pogotovo ne znam, ljudi su drugačiji, jel? Tako da ja sam dosta i emotivan po tom pitanju za sve to, jel? Mislim, meni je uvijek obitelj na prvom mjestu, možda bi to trebalo malo promijeniti da sebe stavim na prvo mjesto, ali nekako mi je uvijek to bilo, moram napraviti to da bi mi svi imali nešto da nam bude ljepše i bolje, jel? Tako da to je dosta teško. Dosta je teško to odvojiti i postaviti na nekakav način da sad teško je da mi sad budemo da postanemo kao korporacija. Ne možemo, ne? Tako da... Možda to otac i na početku nije ni htio. Da. Nego da budete obiteljska firma u određenom nivou zaposlenika. A recite mi ovo što se, rekli ste, emocionalni ste i kroz 8 godina ste to stvarali, obitelj na prvom mjestu. Je li imate onda majka, brat, sestra, sad i proširena obitelj, neke rituale, da kažete nedjeljom se svi nađemo, ali nema o poslu? Ili imate ponedjeljak ujutro, svi ćemo se sastati, pričamo o poslu? Imate li neke svoje? Nemamo to da ne pričamo o poslu. To nemamo. To je uvijek. A mislim uvijek, to nekako prirodno dođe. Nije da mi sad ćemo pričati o poslu, nego sjetio sam se, kažem bratu, ne znam, radimo roštilj, sjetio sam se nešto, ispričam u 2-3 minute. Svaki slobodan trenutak. Tako je, da, ali ono što mi definitivno, mi smo užasno povezani kao familija i bili smo i prije i sad smo i pa ja ne znam je li ima godišnje možda 10 vikenda da mi nismo zajedno, sve ostalo smo uvijek zajedno ili subota ili nedjelja ili i subota i nedjelja, tako da
nekad moja šogorica se onako kroz šalu ljuti kao da više sam ja sa njenim mužem nego šta je ona, ali mislim šta je stvarno je. Mislim, mi smo cijeli dan u firmi zajedno, nakon imamo isto društvo, ako idemo s društvom, nakon firme odemo zajedno negdje, ne znam, odemo izlazak zajedno, za vikend smo zajedno, tako da je, stvarno smo puno vremena provodimo zajedno i to je nešto što nije neki dogovor, nego jednostavno je to tako. Tako je. Da. Ispalo, ali to je velika podrška. Da, je. Je li majka uključena u obiteljsku firmu, operativno? Da, operativno nije, ali je uključena u neki drugi segment, ajmo reći, ona I kako se kroz godina mijenjao odnos i odgovornosti brata i vas? Je li to od početka bilo jednako i sad 8 godina nakon, ili se to ipak nekako mijenjalo? Da, pa kad se to sve prije 8 godina dogodilo, znao sam neke stvari da se moraju postaviti. Jedan čovjek je isto bio rekao dosta ovako, neću reći da ružno zvuči, ali teško zvuči u tom trenutku, je rekao: kralj je umro, krunite kralja. Onako, kad mi je to rekao, malo sam bio, šta mi ti sad to govoriš, ali kad malo bolje razmisliš, stvarno je tako. Sad mi nismo išli u krunidbu novog kralja, ali nekako nisam mogao očekivati od mame da će ona sad nekakve operativne stvari preuzeti, niti možda to ni nije njen posao, zašto bi ona to radila. S druge strane, tu smo brat i ja. Različiti smo, tako da nekako sam ja preuzeo veliki dio odgovornosti i donošenje odluka. Evo, ne znam, mislim da je neko trebao preuzeti, a ako gledamo nas dvoje, onda sam to ja koji bi, kažem, različiti su ljudi, naravno, nisu svi za sve, ne moraju ni biti, svako može svoj dio nekakav imati, tako da, evo, tako smo nekako u tom trenutku krenuli. Sad, naravno, tu su, opet je to nešto unutar obitelji, nekakva očekivanja, ko šta kako, zašto ne, zašto da. Jednostavno i taj dio treba switch napraviti, odvojiti, ok, neko to može, neko to ne može, on će to, ja ću to i... Jeste pričali o tome? Da, puno puta smo pričali o tome, jer sve nekako želiš nekakvu promjenu, ali zašto forsirati? Ne treba forsirati. Ako to nije tako, onda idemo onako kako je najbolje i za mene i za njega u tom trenutku. Tako da mi smo u ovom trenutku podijeljeni tako da sam ja CEO firme, on je CTO, dakle on je zadužen za nove tehnologije, za kad nađemo nešto, razmišlja strateški kako bi tu tehnologiju mogli primijeniti, gdje bi ju mogli od naših partnera, kom bi odmah u startu mogli ponuditi, ako ne, zašto ne, ili ako da, na koji način, tako smo se nekako podijelili. I kako ste rekli, niste s ocem pričali o tome, ali spomenuli ste prije da ste sad ušli u nove tehnologije, pa ta vizija, vjerujem da se mijenjala od oca pa evo sad i do vas. Provedite nas malo kroz tu viziju Princa. Da, dobro, znači firma je u prvom nekakvoj fazi svog djelovanja, moj otac je bio po struci grafičar, firma je bila u grafičkoj industriji i veletrgovac papirom, kartonom, repromaterijalom namijenjenim tiskarama, tiskarskim bojama i ostalo. Da smo bili vodeći na tržištu, ja mislim u jednom trenutku da je preko 500 tiskara, što većih, što manjih, smo snabdijevali sa svime šta je njima bilo potrebno. Jel? Onda je došla taj kraj 90-ih, početak 2000-ih gdje je otac htio nekakav zaokret i on je bio dosta vizionarski nastrojen. Mislim, filmska je priča kako je uopće došao na ideju kartica. Mogu samo ukratko reći da u tom nekom periodu je
bio je samo doma, razmišljao je, nije uopće na posao išao i tad je baš bilo, postali su popularni oni DVD-i, i onda on sebi uzeo kućno kino, sve si je kupio. I on je išao u videoteku po, 20 filmova je uzimao i onda je po noći gledao filmove. Nije spavao, razmišljao i gledao je filmove. Jel? U jednom trenutku u nekom filmu je vidio, valjda je to bila, nekakva reklama ili nešto, neko je plaćao American Expressom tamo u filmu nekakvom, jel? I on je vidio kartica, nešto mu je tu zazvonilo i jednostavno je počeo razmišljati o tome. Sad u to doba nije baš bilo puno interneta, svega, pa je onda to trebalo vidjeti. Pa su bile nekakve industrijske špijunaže i svašta nešto. Ali uglavnom naš prvi veliki projekt u kartičarstvu je bio zdravstvene iskaznice, prve zdravstvene iskaznice u Hrvatskoj koje su bili smo mi radili. 10 milijuna smo toga tad u to doba napravili. I jednostavno on je, stalno je razmišljao, stalno je gledao u kojim smjerovima treba ići. Kartica je tu nešto, nekakav kor, ali ako oko tog treba raditi još dodatno. Pa smo onda ušli u nekakve sustave, tiketinge za javne gradske i međugradske prijevoznike, jel? Pa smo negdje tamo, ne znam sad to koje godine, 2005. 2006. Dakle, cijela Slovenija, međugradski prijevoz je bio na našem sustavu, naši uređaji, naše kartice, to je trajalo, dosta dugo taj projekt. Se proširila firma? Pa je, u tom trenutku je, ali onda smo nakon nekoliko godina izašli iz toga, jer mi smo uvijek bili nekako ta diferencijacija, nekakva niša, nešto gdje uvijek smo gledali šta ćemo raditi, nema puno konkurencije. Jel? Ovdje se pojavilo u tom trenutku, svi su gradovi po Hrvatskoj u regiji počeli te sustave uvoditi. Jednostavno mala bara, puno krokodila, jel? Tako da smo iz toga izašli i onda je opet bila tu kartica, ali opet je trebalo nešto novo, opet smo sad mi kretali u nekakav projekt regionalni veliki i onda je opet vizija nekakva došla gdje je jedan kroz novu djelatnost je osmislio, odnosno sinergijom dviju tehnologija, dakle proizvodnja kartica i digitalnim tiskom, mi smo mogli tržištu ponuditi jedan veliki skup proizvoda koje u tom trenutku je tržište trebalo. Radili smo ogroman projekt regionalni za loyalty programe. Kad su kretali? Kad su oni kretali na početku i tu je, kažem, znači to je bio baš jedan period dosta intenzivan. Mi smo znali čak imati po 100 studenata u 3 smjene, smo radili svaki dan, cijeli dan, tjednima. Znači loyalty kartice? Pa loyalty kartice, loyalty programi, nije samo tu kartica bila, nego je bilo tu još, jako puno toga. Dakle, sve nešto što je taj loyalty slao na kućne adrese svojim korisnicima, kupcima, to smo mi sve radili, ali personalizacije. S tim da ta personalizacija, mi volimo reći da je to nije samo nekakav print, nego je tu bilo jako puno obrade podataka, baza podataka, način na koji se to aplicira, dosta kompleksan projekt. Tako da stalno smo nešto radili. I sad u ovom trenutku isto, mi smo baš kad je tata preminuo, mi smo ne znam, nakon jedno 5 mjeseci, 6, smo brat i ja sjeli, na stol smo bacili sve šta mi radimo, šta je to šta mi radimo i ja sam rekao, mi moramo sad početi gledati u budućnost, jer ovo sve će u jednom trenutku stat, jel? Mislim stat, neće stat, ali mijenja se. Korona je tu dosta ubrzala, dosta toga na digitalno prešlo. Mi smo u tom trenutku gledali šta i kako i onda smo krenuli u tu RFID tehnologiju. Zašto smo krenuli u nju? Zato što proizvodimo beskontaktne čip kartice, to je ta tehnologija, znači znamo nešto o njoj. A opet znaš nešto o njoj, a zapravo ne znaš ništa o tome, jer ovo je tehnologija na jako visokim tim frekvencijama i tu smo zapravo nam se otvorio novi svijet oko toga i krenuli smo, evo, kažem, već 8 godina se bavimo sa tim, nismo još dosegli ono što želimo, ali jako dobro, mislim da dobro radimo u smislu kontakata i jer u jednom trenutku će tržište stvarno to trebat jako puno, jel? Tako da evo, to je nekakva sad vizija. Zapravo smo mi nastavili nekakvu
Viziju oca, da li je to politika firme ili nije, ne znam, ali nekako očito je to u nama da nastavimo na taj način. A šta bi rekli, ko je veći vizionar? Vi ili brat? U smislu smišljavanja novih ideja. Ne znam što smije reći. Pa, ajmo reći, oboje onda. Da, pa dobro, ja dosta... Ko brže, ko više daje ideja, kome lude ideje padaju na pamet. Da, meni padaju lude ideje na pamet i ja nekako sam dosta tu, on je malo usporeniji što se toga tiče, tako da, ali dobro, da, zajedno smo u tome, da. I recite, evo, pred kraj podcasta, što vas je ovo cijelo iskustvo, čemu vas je naučilo? Koje bi pouke mogli izvući od i neplaniranog nasljeđivanja? Što bi promijenili? Da, šta bi promijenio? Ne znam šta bi promijenio. Da sad se vratite 8 godina unazad i da, nemoguće je to, ali evo, sa ovim znanjem definitivno bi prije pokušao odvojiti poslovno od privatnog. Prije bi možda donio te neke odluke, ne bi čekao, vuko, da li je to ispravno, nije ispravno. Treba napraviti, pa naravno sa ciljem da bude ispravno, ali kad napraviš tek vidiš šta je i kako je. Tako da prije bi donosio neke odluke, kažem, posao ne treba gledati isto koliko je to moguće, ne treba gledati emotivno, posao je posao, jel? Tako da... Tu je ova stvar obiteljske. Je, da, 35 godina, ne možeš sad ti tu doći pa ići sad to nešto na taj način mijenjati. Je, sve to stoji, ali jednostavno neke stvari se trebaju prije presjeći, neke stvari se trebaju jednostavno napraviti, to je to. Idemo tako, idemo dalje i nema tu previše emocija. Tako da taj dio bi definitivno onako promijenio da sam sad nazad 8. Nazad 8. Da, ali evo, vjerujem da će nas i mlađi ljudi i mlađe druge generacije slušati. Što bi poručili njima? Evo, svaka obiteljska priča je unikatna, svaka ima svoju priču. Šta bi mlađoj publici predložili? Da, mislim, teško je, obzirom da su ljudi drugačiji, svaka obitelj je drugačija, naravno, ali prvo ako pričamo o roditeljima, prvo nemojte gledati djecu kao djecu u firmi, nego ih gledate kao zaposlenike i gledajte ih kao buduće menadžere. Ne? To definitivno. Naravno da svaki roditelj hoće zaštiti dijete, ali pustite da pogriješe, jer to je najbolja škola. Definitivno, jednostavno ne treba ih djecu štititi stalno da će se dogoditi ovo, nek se dogodi, pa nek se dijete samo dijete, nisu to više ni djeca, nego su to ozbiljni ljudi. Tako da jednostavno na taj način će najbolje naučiti i naravno treba razgovarati o tranziciji, o nasljeđivanju, o šta ako dođe nekakva krizna situacija, mi u trenutku nekakvog tog događaja, kako da ga nazovem, smrti, sve je bilo fenomenalno u firmi. Znači firma je fenomenalna bila i radila i sve je bilo posloženo toliko da jednostavno nisam znao šta znači loše. Dok nije došlo loše. Onda šta i kako. Tako da o tome treba razgovarati definitivno. Nije lako, da, ali treba pričati o tome. Ne? A mladima bi poručio da prvo moraju vjerovati u to što rade, jer čim imaju malu sumnju u nešto, završite s tim i krenite dalje. Nemojte, ako malo sumnjate u nešto, nemojte nastavljati sa tim. Drugo, ništa ne ide preko noći. Ništa, sve danas mladi sve hoće odmah i sad, vrlo brzo. Svi bili nekakvi direktori, ne može to tako. I velika odgovornost. Velika odgovornost, ogromna odgovornost, tako da ništa ne ide preko noći, pogotovo ako se radi nekakva kvalitetna priča dugoročna. Naravno, preko noći se mogu dogoditi neke stvari što su fenomenalne,
to zna često kratko trajat, ili ako si stvarno toliko spretan i mudar, onda možeš to oploditi za dalje, jel? Ali tih priča nema baš puno. I rekao bi jednu bitnu stvar, da se ne boje neuspjeha. Jer svi nekako, znaš, šta ako ne uspijem? Pa, Bože moj, idemo dalje. Nisi uspio tu, na nečem drugom ćeš uspjeti. Tako da ne treba se tu toliko propitkivati šta ako ne bude dobro. Ako ne bude, u tom trenutku ćeš rješavati probleme. Sad radi tako kako si mislio raditi, to je to. Ne treba se bojati neuspjeha. Zapravo, neuspjeh treba biti puno malih neuspjeha da bi došao jedan veliki uspjeh. Ne? Da. Za to treba vrijeme. A za to treba vrijeme, naravno. Da. Ali isto, uz sve ove poruke, zanimljivu stvar ste rekli, a to je da treba pričati o teškim temama, pogotovo u ovom nasljeđivanju, jer sad je Hrvatska u jednom velikoj tranziciji između prve i druge generacije, pa čak i nekad i treće. Jeste li imali možda nakon događaja s ocem neke savjetnike, neko ko vam je pomogao u vođenju firme, ili ste to radili vi s majkom? Mi smo to radili, nismo imali nikakve savjetnike. Možda da sad ovako ja razmišljam za budućnost nekakvu, ako će nekakve naše mlađe generacije nasljeđivati ovu firmu, možda bi sad rekao da bi bilo dobro da imaju savjetnike nekakve, odnosno da mi svi imamo savjetnike nekakve, naravno, da ćeš ti prenijeti na mlađu generaciju posao, način poslovanja i sve, ali ta potpora puno znači. Puno puta sam se znao pitati, da mi je bar sad tu tata samo da mi kaže, da ga pitam samo da mi kaže šta da napravim. Jednostavno u tim situacijama si ti jako zelen, koliko god misliš da znaš, ali kad dođeš u trenutak da moraš ti odlučiti nešto i da imaš odgovornost, onda je to totalno drugačije. Ne? Tako da nismo imali nikog, mi smo ovako dosta zatvoreni u smislu familijarno, držimo se zajedno, mi uža obitelj, ali možda ne bi bilo loše da smo imali. Da. Kristijan, hvala na izvrsnom razgovoru. Hvala vam. I na svim porukama i svemu što ste u stvari doživjeli. Čestitam što ste biznis funkcionira kroz 8 godina, odgovornost je velika, tu potpora i obitelji, tako da stvarno vam čestitam na tome. Pratit ćemo Princ i dalje. I evo, hvala svima što ste nas slušali i gledali. Doviđenja.